ki te whei ao ki Te Ao Mārama. He ai ki te pūrongo whai oranga a Tatauranga Aotearoa, kua piki te nui o te hunga e kōrero Māori ana. He whakawhētai mo tētahi kaihanga kiriata turi, kua whakawhiwhia nei tana kiriata ki e tahi tohu nui. He taumata tuihono hou e āwhina ana i ngā kaimahi Māori takitahi, te whakawhānui ngā mahi pakihi, ki runga ipurangi. E raurangatira mā tēnā kūtau katoa. He māharahara nui kei hoki atu anō tātou ki te nui o ngā take ma te korona i ki te ara i te pakarutanga o Omicron. Heo anō mā te kahara nei o te rāngai hauora ki te hāpai i te nui o ngā take ma te korona e tohu ai, mena ka hoki atu tātou ki te rama whero. E ai ki te minita kowhiori te kaumaiwa ki a Aisha Verul i te tokoiti o ngā take Omicron ka noho tonu Aotearoa ki te rama arani. Heo anō ki te piki tātou ki te rua te kaumārima mano take ma te korona i ara, ka hoki atu tātou ki te whero. People are dying because hospitals are so overwhelmed. Have you really been planning properly for this? Look, this is a challenging winter. The sector, the health system is under pressure, but yes, indeed, there have been numerous ways of reallocating workflow in our health system to make sure that we are able to care for everyone who needs care. These are restrictions that are not widely used outside of New Zealand. We have hung on to them for two reasons. Winter, which we always anticipated, will put pressure on our system, and it is. So please, to help our nurses, our doctors, our health system, keep using masks, stay home if you're sick, and get that fourth dose if you're an older New Zealander in particular. Kua puta te pūrongo whai oranga a Tatauranga Aotearoa. Ko te rongo pai, kua piki te nui o te hunga e kōrero Māori ana. Hio e no he kino ngā tū tohi e pāna ki te oranga hinengaro o ngai Māori. Kai tō mātou tū toranga pū kai a whatitiri te wake, te roa ngāke. He tatauranga hou e mea ana ko te reo Māori kei te piki. It's really in those younger age groups or in your sort of up from 15 up to around 44 age groups. And so that's where we're seeing that proficiency. It's also really great to see because this is the generation that's then going to take that Te Ao Mārama on into the future. Toko toru i roto i te tokorima tāngata i Aotearoa e whakapono ana kia whakaako i te reo Māori i ngā kura tuatahi. Ko te hunga taunga ki te reo Māori he toru te kau o rau. Aha kua ono rau noiho te pikinga hei tā Tatauranga Aotearoa he hira taua pikinga. That's actually quite a large increase and much larger than the increase that we saw between 2016 and 2018. Aha kua mehuro kātika, kua rere te āmaimai mo ngā Tatauranga oranga hinengaro o ngai Māori. 31% had poor mental well-being. That's not a significant change from the previous data. It has gone up, but the change is not statistically significant. Mo ngā ranga hautanga te haere ake nei, e hia nā Tatauranga Aotearoa kia whakawhānui ake i ngā mōhiotanga e pāna ki te whakamahi i te reo Māori. We are actually adding even more Te Reo questions into the next general social survey, so as well as asking about ability to speak Te Reo Māori, we're also going to be asking about use and how much people use Te Reo Māori in their homes with adults and children. We do hope that the data will actually be used. Hei te mutunga o tēnei tau, ka timata ngā mahi e pāna ki te pai rānei, te kino rānei o ngā tikanga āiwi i roto i te rangahau whānui. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. Ina e nei nā kua piri mai te hia mana o te kāhui kaiako Māori a moko te pania i kai kohe ki te matapaki i ngā kitenga Tatauranga Aotearoa e pāna ki te whanake tanga o te hunga kōrero Māori. E moko nau mai ki te hōtaka. Ei mihi nui ana e te tokana. Tēnā koe. Ko tā te pūrongo hou a Tatauranga Aotearoa, tōna ono te kau orau tāngata i Aotearoa, e whakai ana kia noho mai te reo Māori hei kaupapa matua, hei ako mā ngā tauira kura tuatahi. Me huro, ne? Me huro ka tika i te mea i ngā rangi tata nei kua puta te kōrero i a Minita Davis e mea nā ka hore anua Aotearoa kia rite, kia haka ture i te ako i te reo Māori i roto i ngā kura, o e ai ki wēnei tū, ki wēnei Tatauranga, ai kua rite ke mai tēnei whenua kia pēnei nā i te mea i takuranga hau ne, he ruarau mano ngā tauira i roto i ngā kura, ka hore e whai pāngana ki te reo Māori i a rātau e ako ana, o tauahunga, pātikau marima mano he tauira Māori ka hore e ako ana i te reo Māori i roto i ngā kura, mā te haka ture, mā te haka u, ka pēna, ka piki ake ngā nama, ka pai anō mō tēnei whenua ni.
Engari ka ea te wawata nei, ka kore rā nei nā te toko iti o ngā mahi te reo Māori. O hei ko tāku, kua kitea ngā patanga e puta mai ana I wetahi o ngā rautaki a te kāwanatanga pēnei te ahu o te reo. Tērā tētahi kaupapa papairawa atu e hakaako atu ana I te reo Māori ki ngā kaiako o tēnei whenua putanua. Ki te ana ngā hua, ki te papo o te whenua e rangona ana, te pai o wenei momo kaupapa e whakahaerehi ana putanua I Aotearoa. Nō reira ki te hiehia tātou kia haka uwai tērā wawata nui kia kotahi miriona ngā kai kōrero Māori hei te taurua mano whātekau. Mā te haka ture I te reo Māori ki rotu I ngā kura, mā te tautoko tonu I ngā kaiako ki ako I te reo Māori, ka hore e kore ka haka tinanahia. Hea hai piki ake ai te kaute o ngā tāngata e kōrero ana I te reo? Kua huri te tai ki te reo Māori e pari ana I tēnei wānei neha. Tērā taku mā takitahi I te kingi raiona reo Māori, me te nui me te pai anō hoki o taku ki te ngā tui tērā. Kua huri te tai ki ngā kaupapa Māori pēnei I matariki. Hei ko tāku e panoni haere ana, e tupu ana tēnei whenua. Kua he whenua rangatahi tonu, mena ka titiru atu ki wera atu o ngā whenua o te ao e hia rau e hia mano tau te kaumātua tēnei nā ko tahi rau waru te kautau noiho nō reira. Kua tai pea te wā e haka uwai wenei nā ko taku wero ki te kāwanatanga, kua tai hoki te wā e haka tūtū mai ai I tētahi minita mō te reo Māori, ka hore anō kia kitea tawa āhuaranga. E ora pai ana te reo ki Wainganui a tāua ki roto I ngā kura o te taitokerau? Ora marika nei, I konei nā I te heku o te ika, te kaumano ngā kai kōrero I te reo Māori I tēnei rohe, koni ke atu I wera atu o ngā rohe katoa o Aotearoa, kamutu e ki pai ana ngā kura kaupapa Māori I konei, kei taku kura te kura kaupapa Māori o Kaikohe, he rārangi tonu o te hunga e tatari ana kia whai tūranga ki roto I te kura, he tohu pai anō tēnani. Mo tēnei, mo te tūpono, ka whakatūria he minita te reo Māori, ko wai mā ki tō mōhio, ko wai te mea e tino pai ana, kia noho mai hei minita o te reo Māori. Ko taku aroha ne I te haka haunga mai o te pire reo Māori, ko tōna tikanga, ko I roto I te pūrongo me ngā tūtohunga o roto, I hiehia rātou kia tū mai ko te mātawai, kia tū anō mai hoki, ko tētahi minita reo Māori, ka hore I haka tina nā tērā hiehia. Engari hei ko tāku pēnā ka te tiro ki te kāhui minita o tēnei wānei, ko wai ke atu mai I tō tāua nei whanaunga I pini henare hei hautu I tērā waka o te reo Māori, kia kaua e noho ia ki ngā kaupapa mō te puni kōkiri nahe nei mō taua minita ne mō matua Willie Jackson engari haka tūtū mai I tētahi tūranga motuhake e mōhio ai tātou pēnā e haka tinana ana te kāwanatanga I ngā hiehia mō te mātawai mō te mahi krauna no hoki. Ai, whakai ana ki tēnā kōrero e te rangatira e moko ko pau te wā kia tāua tēnā koe. Hakawhitai. Ka iti hia te Party Act kia kaua te kāwanatanga e tuku I ngā muni āwhina ki ngā whare waihanga kiriata ki roto o Aotearoa. E ai ki ngā whika o te komihana kiriata o Aotearoa, ko atu I te kotahi rau whātekau miliona tāra te nui o te moni āwhina, ko atu kuna ki te waihanga I ngā kiriata avatar e rua. Hei tā te kaiarahi tuarua o Act hei tā Brooke Van Velden, e hia ke nei miliona tāra kai te tukuna atu ki ngā pūwhero o Hollywood. He whakamani oro tērā ki ngā rōpū pēnei me te tuāpapa mate pukupuku ki te waiu. I o ti ia e tētahi tono pūtea ki te kāwanatanga, te kaumārima miliona tāra te nui. Hei waka ki ngā āputanga mātaitanga u, kua puta I te wā o te noho here. He whā ngā kiriata avatar ko waihanga mai I Aotearoa nei. Ke whakatātātau mo te wā poto kai tuake tonu. He whakawhētai mo tētahi kaihanga kiriata turi, ko whakawhiwhia nei tana kiriata ki etahi tohu nui. Kai ngā pākaiahi o te motu tēnā kūtau katoa. Ko tohunga pūtia ko riki kere tērā kai te arahi te tīma Sharplaks I te whakataetai pūtia o te ao ki California. E hia ke nei ngā tohu kua whiwhi I a kere o te aitanga mahaki me ngā puhi hei pūtia. Toko ono ngā tāngata kai te tīma e whakataetai atu ana ki ngā kapa te kaumawha o te ao, ki te whakataetai kātu ki Sacramento hei a he petema. Ka whakawāngia te tohungatanga, te tapahi miti, te whakarāke me te auaha hoki o tā ngā kapataka I ngā miti. Aotearoa, we've always done well.
Australia, they're really good. Then you got the European teams. The French are going to bring it. The Italians are going to bring it. We've got Brazil, South Africa. And being in America, the United States, they're going to bring something different. So it's going to be tough. It's going to be a challenge. And we're a young team. And, we're just going to do our best and get out there and go for it. Tērā te kaihanga kiriata e turi ana ki te whai tūranga nui ki te ao kiriata. Nā Jared Flitcroft o Ngāti Maniapoto, te kiriata o tamaihanga, e pā ana ki tētahi tama Māori e turi ana, e ngā nāna ki te mahi te haka. Aha ko ngā wero, ko whai tohu whakahirahira ia ki konei ki tā wāhi anō hoki, anea hine wai Netana Williams. I te kiriata nei ka kōrero hia e Jared Flitcroft, ngā piere nuku e pā kino atu ana ki te hunga turi. We know that Māori deaf have struggled and encountered barriers in school and society and everywhere that they go. And we don't want that to happen again in the future. Capturing these stories is how turi Māori are able to pass on the kōrero from generation to generation. Ko tā Flitcroft he tūhura I te ara e pai ai tā tēnei iwi tuku I tō rātou reo kia horapa whānui. I te marama o haratua na nao hia ai e Flitcroft ngā pūrākau o te iwi turi Māori e noho ana I te waipounamu. I'd like to empower more Māori deaf to be on screen. I think it's really important that those stories are told. Hei tāna, e rongo tonu ana I ngā papatoia ke nōna e ruku ana ki te mātotorutanga o ngā mahi waihanga kiriata Māori. Ka rua, tangatanga ake nei te taura here tangata ona ki ngā ringa tohu waihanga whitiata. Sign language interpreters are a really important part of what I do. I've always wanted to join workshops and network and meetings with other Māori directors who are listening. And I feel like I can't join in because I can't get the interpreters. Ko te whakarewa I tētahi hōtaka katoa ki te reo turi, kei te tuaro pai mā te ringa tohu nei, e hinātorea ki ai te iwi whānui mo te hunga turi. Sign language and Te Ao Māori are both official languages. They're both important. We've seen Te Ao Māori and it's on TV. We've seen the progress there. But we haven't seen that with sign language. So that's my dream. Hine wai Netana Williams, Te Ao Mārama. Ko te whāinga, te mana tūtiaki tangata haua hou a whai kaha, he hāpai te mana me te motika o te hunga haua. He tuatahi tanga ngai wai toru o tētahi manatu, he ngā reo Māori, he ngā reo Pākehā, he ngā reo rota no hoki. Hio e no ka whaihua te rua te kau mā whā orau ngā tāngata o Aotearoa e noho haua ana. Ka noho te manatu hei wāhi whakakotahi mo te hunga haua, ka whakarongo hoki te manatu ki ngā manako me ngā tūmanako o tēnei hunga kia whai reo ai rātau. Ea ki te māngai ngā take haua kia hūhana hiki, he wāroa te whakarite ngā whakarereke tanga nei, e pai ai te noho a tēnei hunga ki Aotearoa. If we could take the personal out of the political and just debate the issues without the emotional rubbish that goes in there, I think we could go a long way. Disabled people haven't been included very well. This is an opportunity. For the first time, the Public Services Commission has had to employ somebody that they have to apply reasonable accommodation to. Now, that could open the door for others to apply, and that disability will one day become, it's just a part of who we are, and you can apply for anything, become a politician, a judge, whatever you want to be, without the barriers we have now. And that's what I'm hoping for. We've now got more qualified disabled than we've ever had. We've got young journalists, lawyers. We've got them in every part of our world. So as that continues, it'll take a couple of generations, but I believe we'll see inclusion far more. Tēnā utonu mai tai hoa ke nei, he taumata tuihono hou e āwhina ana I ngā kaimahi Māori takitahi ki te whakawhānui ngā mahi pakihi ki runga ipurangi. Nau mai hoki mai anō. He ipai hou kei te haere mā ngā kai pakihi Māori, nā te kai whakahaere o te ipai pukamata rongonui o pai Māori made. Ko te tikanga, ka āwhina tēnei taumata I te whātekau mā whitu mano Māori ki te whakawhanake I ana pukenga ātihi me te whakarite wāhi e tae ai e nei Māori o rātau kamupene te whakatairanga. Kaya tāmati tiananga tēnei pūrongo.
Ko te ipurangi te papahoko taonga Māori ana mata. Nei rā te whakapono o te kaiwhakahaere o te ipai pukamata rongonui o pai Māori mei. Well, I think being Māori is your business model, and if you're operating your pakihi with Māori values, then you're doing something that's true to yourself. I always say business is a pathway to tino rangatiratanga. It's up to you whether you succeed or fail. So it's exciting but scary. I think we're trying to build a brand that talks to Māori authenticity. E ai kia Michelle Paki, hei a kua nei whakatuwhirai he aratuku taonga hou mā ngā kaipaki Māori, he whātekau mā whitu mano te maha, e whakawhanake i a rātou pukenga ātihi, me te whakarite wāhi e tai ai ngēnei Māori a rātou kamupene te whakatairanga. There is a bit of fear going into business, and a lot of our pakihi are really good at what they do, whether it's rāranga or mahi whakairo. Where they lack confidence is the business management side of things. He tuatahitanga i te ipai o pai Māori mei ki pukamata. I nā ia nei kua whakawhānui ake ngā tikanga hokotaonga mā te ipai hou, ka whakarewa hia hei te marama e tū mai nei. I think what the platform has thrown up is there are a lot of pakihi out there that haven't made that transition to e-commerce yet. And so how we want to support that is we'll partner with agencies like MB who provide digital boost. He ai anō kia Michelle ko te whāinga kia māmā ake ngā mahi ki te taha pakihi. I know it's really difficult for our people sometimes, but getting a handle on your numbers and financials, having good promotion and marketing, and really utilising those online tools to promote your business. I ia wiki he toru mano ngā mema hou, ka hono atu ki te pai pukamata nei, me te whāinga kia nui, kia whai taonga Māori ai ngā tāngata katoa, huri noa i Te Ao. Tāmati tiananga, Te Ao Mārama. Ko te noho here me te mahi ki te kāinga i te wā o te mate uruta, te pūtake i hua ai te ranga hou a Digital Entity New Zealand. Ko tā ngā hua o te ranga hau, e rua hau toru o Aotearoa e pai ake ana kia hui a ipurangi i tēnā o te hui kanohi ki te kanohi. Ko hono mai a te rāwhiti roa Bosch e kai whakahaere hui tuihono e atatitiro ana i ngā kaupapa ārai rā weke ngā mātauranga Māori. Me te pātai, hea etahi kōrero āwhina, hei whakahau maru tātou i tēnei ao, kei rā weke hia tātou, e tahi. Ai, me tūpato tātou ka tika. Pēnei ki te haere ki te tuhura i tētahi whenua hau, ara ngā wāhi mōrere, ara ngā kararehe mōrere, ara ngā tāngata mōrere. Kai tino pērā hoki roto i tēnei ao matihiko. Nō reira, ara etahi tīwhiri, tuatahi o kupuhuna. Kia kaua, e mohi o pai anau, e kōrero anau kia koutou, kia tātou. E nui ngā tangata, he ōrite katoa ngā kupuhuna. Mo te imera, mo te pēke, mo te trade me, mo te aharani. Mena e rite ana o kupuhuna, ka kitea tētahi, ana kua puare katoa ngā tatau ki te tangata tāhai. E ai ki te rangahaua NetSafe i te taurua mano te kaumā iwa. Kai te noho tūwhera te Māori ki aua nanaki ara. Nā tō tātou kore mōhiopea ki tēnei ao. E hana o whakaro? Ki au nei, kua huri pēr te tai. Mai taua wā ki tēnei wā, hakatū ai mātou ko ngā Eager Beavers, ko te whānau o Manaki i tētahi hui nui mo ngā NFTs, mo te tātai waihere, wera mo moahuatanga, ana ko te nuinga o ngā kai kōrero, he Māori, ko te nuinga hoki o ngā tangata i tai, he Māori. Nō reira, e hiakai ana te Māori, e aro ana te Māori ki tēnei ao. A me te mea hoki, he nui ngā hua kaputa mō tātou. Nō reira, e ata aro atu ana tātou te iwi Māori i tēnei wā, ana, nō reira, me whai pūnaha tātou, e ora ai tātou i roto i tēnei ao hau, tēnei ao matihiko, me pēhea tātou e tautoko i a tātou anō. Arā, etahi rōpū e āwhina ana mo te tātai waihere, mo te cryptocurrency, arā, hei crypto, blockchain Māori, blockchain navigators, waku wānanga, ka tū i te pōnei anō hoki, te waru karaka. He nui tonu ngā rōpū e nganana ki te whakaako, hidden figures, whānau futures, āwhina ana i te taha o te pūtea o te tātai waihere, engari, e āwhina ana mo te haumarutanga anō hoki. Koina te mea nui, kia noho haumaru tātou i tēnei ao hau. He aha o kōrero aki ki te kāwanatanga kia whai tautoko te Māori nōna kai runga ipurangi?
Patai pai tērā. I tēnei wā kāre aku tino whakautu hāngai, mea ha te kāwanatanga. Hoeno, ko te tautoko pea i ngā hunga e whakaako ana. Ko te tautoko pea i ngā hunga e tautoko ana i tō tātou iwi kia whai akoranga, kia whai mātauranga, kia whai whiako i roto i tēnei ao. Arano ngā rōpupe nei au, mātau nei e hāpai ana i tēnei kaupapa, kia haumaru te ruku atu. I te mea, hei, ki te kuhu koe ki te ao matihiko, ara ngā mōrereatanga, me pono tātou. E hara tēnei te wāhi pūrere hua kapua me ngā unicorns noiho nei. He weri kei reira, he taniwha kei reira, no reira, ki te tautoko i ngā hunga e tautoko ana i te iwi, ana ka whai hua pia tērā ki oku nei whakaaro. Te rāwhitiroa tēnā koe. Tēnā koe tuakana. Ina e nei kia titiro atu tātou ki ngā matapae huarere o te pā. Tuatahi ki te āwhina o tāmaki, ka uaina kūtau, he pūroro i te timatanga, ka mahea ai, hei te pō. Ki roto rua he ua ka mahea hei te ahiahi, me te rangi pai huarere ka puta. Ngā motu, he ua i te ata, he kapua i te rangi. Ki te whanganui a tara, he wā tō naka ka puapua te rangi, ki o tautahi ka kōru ki te rangi, ka tau mai te hau hunga. Ki tāhuna, ka paki te rā, ka tō mai rangi te ata, ka angiangi te hau. Aka ati koe nā tāte ao e pupuru nei mo te whānuitanga o a mātou kaupapa, toro atu ki te taupanga Te Ao Māori, tirohia hoki ta mātou whārangi puka mata. Ai whakakapi te hōtaka, ka hoki atu te titiro ki te matatini, 2019 māiwa, me tō rātou haka ara te haka o muri whenua. Kia Māori ori, te noho.
Tētahi.